Namainse ke zing kai mnge kum changna jang kai kana kamai gigu Zeme news man sa Zeme kona ina hai mna hangya lagai dara dle Assam ge dui nai biza so magze bambe bizigena chunaria changba 45,34,000 zimnar me long hre zelari leje kchule zaimar Assam pomna sajan junai 24 hours longna Assam ge dui nai bigena zimna chaidai diba hangkre chaidai di dle je kchule zai chuna planet je hanghai ke zakrete se chai chang dle je kchule ai ge zimna chai biza dui nai bigena hanghai ke zakrete se chai zai hme me bigena hangkre suna chai le je kchule zai Assam silcher ge dui lobe pranchi ba so bi dle je kchule achulus do town kui kirmige dui sungzeba be sungbzen to bibize hu bibize la muile je kachule suppose zigna Assam silcher kacharge zimna gi kimne dui nai be zigna zai pnui kirme dui nai kamni bizigna longhre je pnui sisha habriau je la le je kachule zai iron na magza klak imra medu pnui ki ku hu mege bamje pnui daga chunara changba electricity aiza kacharge je karen wang mag je bam zigna longhre sangje la le je kachule zai chunare ge anuida sewong bataka Zeme student Katarga Bamrema, Long Hareb Kose Tadley, Mina Hankreming Matuna Assam University Gelamuli. The Iron Magze, Assam University Mina Hankreming Zeme student Bamahanga, Assam Go Zeme student union Mena, Punihang Saitoga Hangedu, Katarangkangze, Changming Pegale Zatule. The Kerala Wayanad Student Federation of India SFI Mene Congress leader the MP Rahul Gandhi gu office the attacktive jate kansia le je kachele the SFI mena aiza Rahul Gandhi gu office the attacktive the office te kansia bza Rahul Gandhi na Supreme Court eco sensitive zone ESZ gu order ge interfere te mak bebzi gene aiza SFI mena protest the Rahul Gandhi gu office te kansia le je kachele Chige Student Federation of India SFI mena Rahul Gandhi gu office protest te jate siara hangge wangme mina hanghai ke so kimne wang le je kachule zai chige Rahul Gandhi gu office te siara hangge zai protest te rahangge SFI me mina hanghai ke so ke je wang ge mina hangkreria police mene nimne le je kachule zai Kerala gu chief minister ne saje choguma ai ge protest te ge kagzom le ne je ke sabdu pekam go zai nimdu nim go le je kachule za Indiaram Samyukta Kisan Morcha mnen znain cheke jing kaim dai kum changna jang kai kana mai ge nationwide te je agnipat scheme jigne center me je protest le je kachule za chi protest te ge Punjab Haryana Uttar Pradesh Madhya Pradesh Bihar West Bengal Uttarakhand za Tamil Nadu ai maram organization maram na wangja Delhi ge agnipat scheme jigne center me je protest te le je kachule Zai Nagaland ge teuze kamne back road drugs narcotic zai psychotropic chamcham teuze kamne back road me Nagaland police maramna nimpe blei na te wang dui gailu za Big Town Council ge na hmina road le je kachule zai Nagaland gu police maramna sajach ge teuze kamne back road Nagaland Big Town ge na pnina ru kansia bza pmi za te wang dui kamai design na krol kna za lak ryak te ser ya gule je kachule Zai Northeast Manipur Churachandpur district tingrui je inge ki kuga kachbeng ge ki dui dike begene Churachandpur district ne tongveng kerit veng zai Meitei Christian lekai ai po ba klok chumge pnui gu hlu ning zai pnui kirme dui na loto ni de le je kachele Zai Manipur capital city Impal ge zanain cheke huzing kai man dai kum changna jang kai kana rimai ge hegin chat squeeze minute hadai ige IED bomb je pokpa ka dai de le je kachule aiza bomb pokpa je tera sapam lerak resident area Impal West director of agriculture department Presiding Tojam Gajendro Singh Bambe ki sogane pokpa le je kachule kagana aiza IED bomb pokpa pegna zimna chaiba za zimna ka zam ko za semle je kachule za Manipur gu police maramina sa za sunaria changba aiza chawne bomb kai ko me ka chibza chipa mari le je kachule achelis de pampo chipera ba hangene ai po ba bomb blast ben de ke investigation lula le je kachule ai gena na main cheke jing kai mnge kum changna jang kai kana kamai higi gu Zeme news man saloi gaidle nangni ni pigai jang kingai be jigna hai mna je todle za hai mna je video like share comment za subscribe to gara hangge kyam gai zalamile